Hartu bai, bukaerarako bai hartu. Misterio santua behar bezala ospatua izateko. Jesus jauna bihotz-urratuak salbatzera bidalia, erroke jauna. Jesus jauna pekatariei dei egitera etorria, Kristo erroke. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuinaldean zaituguna, erroke jauna. Eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errukiaren graztiaz, Alberto zure zerbitzariaren izena bizidunen liburuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santu horekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Palabra de Dios. Alabado Señor.
zen, bedeinkatua zu baita, zerururren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai aita, ala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik. Ez aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten nigana nekatu eta zamatu guztio, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen nire uztarria eta ikasi nigandik. Gozoa eta bihotz zapala bainaiz. Eta arkituko duzue zuen harimentzako atsedena. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak esana. Las palabras son muy importantes. Por medio de las palabras podemos expresar tantas cosas, hacernos entender, expresar nuestros sentimientos, expresar la cercanía, expresar o tratar de expresar consuelo, y por eso las palabras son muy importantes siempre. Pero más importantes y más significativas que las palabras son siempre los hechos. El hecho es algo que significa todavía mucho más que la palabra. Decir a una persona que la estimamos, que la queremos, está muy bien, pero demostrar por medio de los hechos es todavía siempre mucho más que decirlo por medio de las palabras. Hoy esta iglesia completamente repleta y también fuera toda la cantidad de gente que está, significa como mero hecho mucho más que todo lo que podamos decir a la familia, a los cercanos de Alberto con nuestras palabras. Es esa voluntad que tenemos en nuestro corazón de poder acompañaros en este momento duro, en este momento difícil, mostraros nuestra cercanía, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento a Alberto y nosotros creyentes, de una forma muy especial, nuestra oración a Dios por su alma. Es algo que tiene un valor muy grande para todos nosotros. La muerte es siempre una realidad dura, es siempre algo que nos desgarra, porque nos separa de las personas que queremos y ya no las tenemos como las teníamos antes. Sin embargo, quiere Jesús que para el creyente, a pesar de esa dureza, a pesar de ese desgarro, siempre quede una esperanza como en el fondo del corazón, ya que la muerte no es lo último, con la muerte no se acaba todo, no es, digamos, el final absoluto del camino. Y eso quiere Jesús que lo tengamos claro. En primer lugar, porque no somos meramente materia y tenemos también una parte espiritual. Y además, teniendo en cuenta cómo en el Evangelio nos ha querido enseñar Jesús que el Dios que nos ha creado, porque nuestra existencia no es una mera casualidad, ese Dios que nos ha creado nos quiere y es misericordioso. Después de la muerte, que es algo, una realidad que nos va a llegar a todos, encontraremos a ese Dios que nos ha hecho, pero que es un Dios que nos quiere, que es un Dios misericordioso, y a pesar de ese dolor, quiere Jesús que esa esperanza, esa confianza que tenemos que tener en Él, de alguna manera alivie ese dolor que sentimos ante la muerte. Gaurkoan, Alberto despeditzea tokatu zaigu hemen. Eta despeditzen dugu, esan dedan bezala, alde batetik, familiari gure gertutasuna, gure maitasuna agertuz, baita ere berari gure eskerrona, gizon langilea eta lan sortzaile izan du da. Eta gure eskerrona ere agertzen diogu berari. Eskatuz jangoiko onari, jangoiko errokitsuari, eman dezaiola betiereko atsedena, eman dezaiola erabateko zoriontasuna, Alberto gure senideari. Hoixe da, bihotz-bihotzetikan eskatzen dioguna, gaurkoan hemen, leku berri bere herrian, despeditzen ari geran honetan.
Eta eskatuz, baita ere, halako sekulan ez ezagula galdu, halako konfiantza sakona, jakinik gure hildakoekiko harremana ez dela erabat heriotzarekin batera bukatzen. Ez dela erabat suntsitzen heriotzarekin batera aldatzen baizik. Eta hoixe da gure jangoiko onari eskatu behar dioguna. Alberto gure senidea goiko zeruan har dezala. Han izan ditzala atsedena eta zoriontasuna eta handik gure alde egiten segi dezala. Eskadezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Baina jaunaren agintzak beza, inori gozataritu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Alberto zure zerbitzariaren alde eta despeditzen ari giren egunean senide honentzat eskaintzen dizugun bake sakrifizio honen bidez harren eskatzen dizugu
bekatu kutsurik edota giza argalkeriaz egindako utzi delitu bazaio, garbitu eta barka dezaiozula zure errukiari esker Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde hilda, go guztiok betiko hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere biziak mandu, go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainiru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzotzua da santu obiako hauek espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere hori garri. Amen.
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osoa, Leon gure eta santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta eliz gizon guztekin batean. Era berean izango gogoan jauna, piztiko itxaropenean, joan diren gure eseridiak, Alberto eta bertako guztiak ere. Aretzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren guztio betiko bizia iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doakuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Juan Bautista Preparrokiko zaindariarekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaintzagun. Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, poseta aintza guztia, gizalditan gizaldi guztietan. Jesucristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea guzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zuekin. Baina zue bakea. Bakea zuekin. Yeah.
Berako zer irria, zugana jauna nik ere duten egarria. Joango naiz joango, Jainko jaunaren etxeraino. Besteen artean dena irrintzi laudorio. Jainkoarentzat baliosa, bere santuen eriotza. Negarriz familiaren izenean eta parroken izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Alberto gure senideari azken agurra egitera, bere familia laguntzera, une saminagoetan, eta jangoikoari bere animalen alde erregutzera. Muchas gracias, en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestro hermano Alberto y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. El novenario de misas en sufragio de su alma dará comienzo mañana. Mañana viernes, la misa será 6:30 en el convento. Durante la semana de lunes a viernes será así. El sábado tendrá lugar aquí a la misma hora, 6:30 de la tarde, y el domingo en la misa mayor a las 11 aquí en la parroquia. Y antes de terminar, hagamos el último responso.
jaiko ahal guztiduna. Zuri otoitz egiten dizugu. Mundu honetatik joan zaigun Alberto zure zerbitzariarentzat. Sakrifizioen bidez, garbiturik eta pekatutik askaturik, irits dezala pizturaren betiereko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta dedikazio orduretik metxo batez eseriko gara. jauna zuekin,
Gerika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.